Hagani kapur, mikirkan ipi berkuat. Nama hagani kasim kasir haka bangin salah ke election dem ni bak puel bangin jo ka meeting hang ni dem dai. Pidon haganu kaniam, haganu kabalang. Pilong niam kasih, pilong niam mayuru ngin pendem 10 minit. Lak no mihala siap jar 10 minit. Tang 10 minit ni siap pertapara. Ban buyo boleh ka jingduai, bangin yo sei yaki ya kinong yalam kiba kensai ngin sei kinong yalam kiba lek hai te bolok saba nagamta nakata kadau ngin bu yala dia kijing duai 10 minit tang 10 minit duai hala ki download ki men sim ki jongpi ya kani kapur bu e kijing duai tang 10 minit tawnya sab jar 10 minit. Boleh sebut baik-baik Dihaga di kupur Kumkan jingiaduwai Bantai yang kebangsat Bagi yo yang kesenjat pada kembali Ngin yo ong laisin laiwan hau perangan Ong jom manga hau perang Sebut nabi Hau perang Hau perang Hau perang Kang penjam kinong keci Kang penjam kinong sabajar Sesitin Bagi yo bagi kei Kini kecinong kecobi Saya sitin Ngin yo orang hau perang Mening lawan yang dia. Tapi election ada juga kalah. Way to winning. Mat di mat di. Nah perkembangan fungsi saja kita dapat. Baklah akan ada election kakendai tarik ada besar. Yang menunjuk ngusuk yang dibagi berketik ini mana. Menentukan yang ke UCC. Jingiaduwai ketika berkot kepada tahun berong. Tahun subaklah mentah. Bukan kepada baik. Tahun subaklah mentah. Undes subha. Mayite. Hapek saplah. Mana Jingiaduwai kata? Tahun subaklah mentah. Kata Jingiaduwai. ACC, UNESCO, IPH,